Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Med i Žavko. Ja sam dr. Aleksandar Dikić. Vaš i moj gost večeras je gospođica Milica Đurđević, portparolka Srpskog sabora Zavetnici. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Da bismo upoznali gledalce sa vašom organizacijom, da kažemo da ste osnovani na Sretenje pre 3 godine i da li biste mogli da kažete neke generalije svoje organizacije? Pa evo, kao što ste rekli, bliži se i 4 godine od osnivanja Srpskog sabora Zavetnici, simbolično na Sretenje, praznik koji nas uvek podsjeća da moramo da čuvamo skupo plaćenu državnost, branjenu i sticanu vekovima. Na Sretenje smo se osnovali 15. februara, upravo u trenucima kada je našem narodu na Kosovu i Metohiji bila neophodna podrška, pre svega na barikadama na Kosovu i Metohiji, a potom i u Beogradu, gde je tadašnji vlastodržci su insistirali da se barikade uklone i da se praktično obezvredi sva ta borba koja je dole vođena na Jarinju više meseci. Mi smo se tada javili kao jedna organizacija pre svega okrenuta odbrani suvereniteta, nacionalnih interesa i teritorijalnog integriteta, a danas predstavljamo alternativu celokupnom političkom sistemu, partijskom sistemu u Srbiji, ne samo onih koji su na vlasti, već i oni koji se nalaze u opoziciji. Mi smatramo da je opozicija podjednako lažna kao i vlast koja vodi pogubnu politiku i podsjećamo da je to kontinuitet koji u Srbiji traje od 2000. godine kada Srbija vodi jedan bezumni pogubni put u Evropsku uniju po svaku cenu, predajući celokupne svoje državne i nacionalne interese. Dakle, Zavetnici su 4 godine radili u kontinuitetu. Danas smo organizacija koja deluje i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, a ono što je posebno važno, imamo i naše odbore u dijaspori, jer želimo da dijasporu povežemo sa maticom i da pokažemo da je ona neophodna u svakom smislu preporoda države i naroda. Ono na čemu danas Zavetnici najviše insistiraju jeste da je pre bilo kakve obnove u koju država mora definitivno ući je neophodna naša moralna i duhovna obnova da bismo kao narod uopšte mogli da se suočimo sa problemima u kojima se nalazimo. U ovom trenutku pokret broji više desetina hiljada članova. Širom Srbije osnivamo odbore, obilazimo Srbiju, u svakom selu, u svakoj varošici, u svakoj opštini trudimo se da postoji uporište zavetnika gde će se ljudi baviti i lokalnim pitanjima, a i onim naravno nacionalnim i opštim koje uvek stavljamo na prvo mesto. Zavetnike vode niskompromitovani ljudi, zavetnike vode ljudi koji su obrazovani, koji znaju šta žele, zavetnicima pristupaju ljudi koji nikada nisu bili ni u jednoj političkoj stranci, koji sada u zrelim godinama daju svoje poverenje nama i prepoznaju ono što sam malo pre rekla, tu alternativu u celom ovom propalom partijskom sistemu koji je zaista već više decenija potpuno opustošio Srbiju i ono što je najgore, potpuno je doveo građane do totalnog jednog kraha duhovnog gde više od 50% ne želi da izađe na izbore i uopšte da bilo kome pokloni poverenje. Mi smo ta nada koja se polako vraća i mi smo sasvim sigurno snaga koja će i na predstojećim izborima dobiti priliku da i u parlamentu govorimo o programu koji zastupamo. Znači, postajete politička organizacija i upuštate se u političku borbu, spremate se za predizbornu kampanju? Mi od prvog dana delujemo politički i od prvog dana smo deklarisani kao politička organizacija. Ono što sada nameravamo jeste da nastupimo sa programom i na narednim izborima, jer smatramo da smo svojim radom zavredili veliku podršku i da naši odbori koji zaista svakog dana sve više jačaju širom Srbije zaslužuju da kandiduju svoje predstavnike na predstojećim lokalnim pokrajinskim izborima, a svakako i na ovim parlamentarnim koji slede. Mi stalno ističemo da Srbija u ovom trenutku nema gotovo ni jednog poslanika koji zastupa srpske nacionalne i državne interese i nema ni jednog poslanika onog dela građana Srbije koji ne žele Srbiju u NATO paktu i koji ne žele Srbiju u Europskoj uniji, koji žele samostalnu Srbiju, slobodnu Srbiju, potpuno politički nezavisnu Srbiju koja je okrenuta svojim prijateljima i zbog toga zavetnici shvataju da je neophodno da ti novi neiskompromitovani ljudi koji imaju političke volje da se suoče sa problemima, koji nisu finansirani iz stranih ambasada, koji nisu finansirani od strane tajkuna, pa samim tim nikom ništa ne duguju i potpuno imaju spremnosti da se suoče sa svim onim što u ovom trenutku boli građane Srbije, a problema Srbije u ovom trenutku ima veoma mnogo. Koji je razlog
odabira te reči zavetnici. Na šta ste se vi zavetovali? Kao što sam rekla na početku, mi smo se javili kao organizacija koja je podržavala ljude na Kosovo i Metohiji. Podsjetit ću da je Kosovski zavet veoma važan u našoj istoriji i da on predstavlja čitavu jednu duhovnu istorijsku vertikalu srpskog naroda. To je zavet koji je očuvao i Srbe u Republici Srpskoj Krajini kada su bili suočeni sa progonom. To je zavet koji je očuvao i Srbe u Republici Srpskoj kada su morali da vode rat, a paralelno i da stvaraju državu. To je zavet koji danas čuva naš narod u Crnoj Gori, koji je suočen sa progonom, koji je suočen sa jednom nacionalnom diskriminacijom i to je nešto što mi tumačimo kao osnovu opstanka srpskog društva i srpske države u vremenu u kojem se nalazimo. Dakle, Kosovski zavet postoji još iz 1389. godine za vreme Kosovskog boja, predstavlja suštinsko opredeljenje za borbu za slobodu, a ne pristanak na okupaciju sa čime se danas Srbija suočava. U svakom slučaju, Kosovski zavet nas opominje i na zavet Svetog Save i na zaveštanje Stefana Nemanje, koji se obraća sa svom sinu sa molbom da se očuva država, jezik, pismo, ime i sve ono što ostavlja nama kao potomcima takvih slavnih predaka koji su zaista zaslužili da mi danas otprilike nastavimo taj put i mi često kažemo mi nismo to ime izmislili i nismo mi idejni tvorci, ono postoji vekovima, mi smo samo nastavljači tog kontinuiteta. Da, srpska istorija je puna kultova, mitova pa i zaveta, kult Miloša Obilića, Lazara Hrebljanovića, Svetog Save. Interesantno mi je i zbog toga što ste vi faktički nastali kao pokret zbog dešavanja na Kosovu. Pa hajmo da se prvo pozabavimo stanjem na Kosovu i Metohiji. Da li je to okupirani deo teritorije, protektorat, međunarodne zajednice, nezavisna država? Šta je to? Jako je teško u jednoj emisiji govoriti o Kosovu tako površno i u okviru jednog odgovora izneti sve ono što se na Kosovu dešava. Kosovo i Metohija su za nas ključno nacionalno i državno pitanje. Pitanje broj 1 i mi u našoj političkoj platformi koju smo jednoglasno usvojili na prvom kongresu koji smo održali pre 10-ak dana u Domu sindikata u Beogradu gde su bili svi delegati iz Srbije i svih srpskih zemalja iz dijaspore, jednoglasno smo usvojili političku platformu koja kaže da je osnovna suština zavetnika suverenistička opcija. To dakle znači vođenje jedne nacionalno odgovorne politike i dakle znači uvažavanje teritorijalnog integriteta. Mi delujemo u okviru našeg ustava i mi delujemo u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji kažu da su Kosovo i Metohija neotuđivi sastavni deo Republike Srbije. Kosovo i Metohija su terorističkim aktivnostima oteti od srpskog naroda i Kosovo i Metohija se u ovom trenutku nalaze u stanju vojne okupacije. Nije tajna i mi to često ponavljamo da su Srbi zapravo prva žrtva terorizma. To pitanje se u ovom trenutku javlja naročito nakon terorističkih aktivnosti u Parizu, a kako ste i sami čuli pre nekoliko dana zadesilo nas je ovo u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi stalno podsjećamo da su upravo Srbi prve žrtve terorizma u Evropi i da je upravo na srpskoj teritoriji stvorena prva teroristička država. Ona je legalizovana od strane zapadnih moćnika koji se danas nalaze na udaru istih onih kojima su pomagali da otmu 15% srpske teritorije. Naš narod na Kosovu i Metohiji živi veoma teško. Mi smo jedina organizacija koja osniva odbore južno od Ibra, jer želimo da im pokažemo da oni ovdje i dalje imaju podršku i da ih nisu svi zaboravili. Kritikovali smo politiku i prethodne i aktuelne vlasti prema Kosovu i Metohiji i smatramo da apsolutno za njih ništa nije učinjeno, da smatramo da je neophodno poništiti pregovore i sve one dokumente koji su doneti u procesu pregovora sa nelegitimnim vlastima na takozvane države Kosovo. Smatramo da je Briselski sporazum potpuna veleizdaja i stalno podsjećamo da je čin veleizdaje krivično delo koje ne zastareva, što znači da će oni koji su takav akt učinili svakako u budućnosti odgovarati kada Srbija bude imala odgovornu vlast. Briselskim sporazumom Srbija je priznala pravosuđe takozvane države Kosova, Srbija je priznala policijske organe takozvane države Kosova, ustav
i tako dalje i tako dalje. I podmetnula je javnosti nekakvu zajednicu srpskih opština, od koje naravno i na kraju neće ništa biti, a mi stalno razobličavamo to i kažemo da se upravo radi o jednoj obično nevladinoj organizaciji. Zajednica srpskih opština nije nikakva pobeda. Zajednica srpskih opština na severu Kosova i Metohije predstavlja nevladinu organizaciju koja se nalazi pod patronatom takozvane izvršne vlasti, takozvane države Kosovo. Šta biste vi radili da ste na mestu vlasti? Da li biste pregovarali? Sa kim biste pregovarali? Kakve biste diplomatske ili možda neke druge akcije preduzeli da rešite makar neke probleme na Kosovu? Evo ovako, pre svega mi smo zagovornici da je neophodno vratiti pitanje Kosova i Metohije pod okrilju Ujedinjenih nacija. Onog trenutka kada je Srbija pristala da se pregovori vode pod okriljem Evropske unije, koja nikako ne može biti neutralna po tom pitanju, što smo sada imali priliku da vidimo kako se Evropska unija ponaša kada je srpska kulturna baština u pitanju, koja ne predstavlja samo srpsku kulturnu baštinu, već i evropsku. Mi znamo da Evropska unija nikako ne može biti mentor pregovora sa onima koji su nasilnim putem oteli srpsku teritoriju. Zbog toga mi insistiramo da je neophodno vratiti pod okrilje Ujedinjenih nacija, gde Srbija ima svoje istorijske saveznike koji raspolažu pravom veta i koji na svaku odluku koja je protivna rezoluciji 1244 mogu staviti veto. Podsjećam da je Rusija u više navrata, da su predstavnici ruskog državnog rukovodstva i ruske diplomatije otvoreno govorili da Rusija kao garant rezolucije 1244 će dosledno braniti i dosledno zastupati. Naravno, za vreme aktualnog režima i prethodnog režima Borisa Tadića niko to pitanje nije otvorio i mi smo i dalje nastavili da vodimo pregovore koji nikako nisu mogli da budu ravnopravni. Takođe, da li smo mi za pregovore? Mi apsolutno jesmo za pregovore. U ovom trenutku je takva situacija da su pregovori neminovni. Ali ne mogu se pregovori voditi između dve države, jer Kosovo nije država. Pregovori se mogu voditi između centralnih državnih organa i lokalnih i pokrajinskih organa naše južne srpske pokrajine na Kosovu i Metohiji. Dobro, za pregovore su potrebne dve strane. Naravno, ali koje strane? Dakle, predstavnici pokrajine i predstavnici lokalnih opština. A ne može Srbija voditi pregovore sa nekim ko se proglašava za državu i ne može Srbija voditi pregovore sa Hašimom Tačijem koji je osuđen u Srbiji na 10 godina robije zbog krivičnog dela. Ima li onih drugih sa kojima Srbija može da pregovara, koji bi vratili Kosovo pod okrilje srpske države? Ja svakako znam da na Kosovu i Metohiji, s obzirom da dole često odlazimo, i među albanskim stanovništvom postoji veliki broj onih koji, naravno, u strahu to ne mogu glasno ponoviti, ali smatraju da je to jedna veštačka narkodržava koja je donela dobrobit ličnu i materijalnu isključivo onima koji su se okoristili uskim krugovima, a narod je ostavio u gladi, u nemaštini, što u ostalom potvrđuju i kolone Albanaca koji napuštaju Kosovo i Metohiju. Mi svakako smatramo da ukoliko ne postoje u ovom trenutku oni koji ne žele da pregovaraju kao predstavnici isključivo pokrajinskih i lokalnih vlasti, Srbija ne treba da vodi pregovore i time daje legitimitet samoproglašenim premijerima i samoproglašenim ministrima. Istini za volju, da kažemo da su se pregovori vodili pod okriljem Ujedinjenih nacija 2006. godine, da ih je vodio Marti Ahtisari i da je to bio pod blagoslovom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da Srbija nije mnogo profitirala od toga jer je plan Marti Ahtisarija, odnosno predlog Marti Ahtisarija kao predstavnika generalnog sekretara bilo da je jedino održivo rešenje za rešavanje kosovskog pitanja uslovna nezavisnost koja će kasnije prerasti u potpunu nezavisnost. Naravno, to se nije moglo legalizovati kroz Savet bezbednosti, ali se 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine, opet se sudski postupak vratio pod okriljem Ujedinjenih nacija, a to je Međunarodni sud pravde, i opet Srbija nije profitirala pod tom organizacijom, pod institucijom te organizacije, jer je Međunarodni sud pravde doneo odluku da je proglašenje kosovske nezavisnosti ne ruši rezoluciju 1244, odnosno da nije u protivnosti sa rezolucijom 1244. Tako da, čak i da se u nekoj potencijalnom nekom situaciji vrate pregovori pod Ujedinjenim nacijama, Srbija bi opet bila u nekom inferiornom položaju, a s druge strane, ove pregovore koje vi predlažete, nemate pregovarača sa druge strane koje bi pregovarao o statusu Kosova. Mislim da je taj status što se tiče barem Zapada i što se tiče kosovskih Albanaca rešen. Tako da bi ti pregovori, ja mislim, bili neodrživi.
Pa ovako, to što Srbija je pregovarala, a nije puno profitirala, kako ste rekli, pod okriljem Ujedinjenih nacija, to ne znači da Srbija tamo nema prijatelje. To pre svega znači da Srbija nije vodila ozbiljnu diplomatsku politiku i da je sve učinila da svakog dana nešto novo izda na Kosovu i Metohiji. Dakle, ne zato što ona nije tamo imala mogućnosti da vodi drugačiju politiku, već je to bila jedna potpuno neprofesionalna, katastrofalna diplomatska aktivnost Srbije na polju Kosova i Metohije. U ovom trenutku mi smo imali za samo 6 meseci 2 primjera koji nam jasno pokazuju da svet više nije unipolaran, da se u svetu više ne pitaju isključivo Sjedinjene Američke Države. Govorimo o 2 primjera samo na slučaju Srbije, a ne o celokupnoj geopolitičkoj slici. Mi smo za samo 6 meseci imali ruski veto na sramnu rezoluciju o Srebrenici, da je Rusija nije dozvolila da se donese rezolucija koja Srbe okrivljuje za genocid koji nisu počinili, i to rezoluciju koju je sastavljala Velika Britanija, država koja je u svojoj dugoj kolonijalnoj istoriji, mogu slobodno reći, potpuno pogubila čitave civilizacije, čitave kulture i čitave narode. Rusija odlukom da stavi veto tako nešto sprečila. Time je jasno pokazala da ona čuva Dejtonski sporazum, da je ona spremna aktivno da ga brani i da čak i oni koji su nudili razne ustupke u Ukrajini nisu uspeli da je od takve odluke odvrate. Na drugom primjeru, evo pre nekoliko dana, imali smo situaciju sa UNESCO-om. Naravno, mi smo tu odluku svi pozdravili. Znamo da je ruska diplomatska aktivnost zaslužna za to što Kosovo nije postalo kao nezavisna država članica UNESCO-a. To bi bio presedan u međunarodnom pravu, da jedan deo teritorije postane članica UNESCO, a da ne govorim o tome kakav bi to moralni pad bio za čitav svet da je u ruke vandala koji su uništavali više decenija naše svetinje i koji su ih palili i pustošili, kako manastire, tako crkve, tako i grobove, da je u njihove ruke i u njihovu zaštitu od strane onih koji su zaista sve učinili da Srbi nestanu sa Kosova i Metohije, da padnu u njihove ruke naše kulturne baštine. Rusija je tu reagovala, ozbiljnu diplomatsku aktivnost je vodila, mnoge zemlje ubedila, one koje nisu mogle kao muslimanske zemlje da glasaju protiv prijema takozvano Kosova u UNESCO, one su bile uzdržane, govorim tu o Iranu. Iran bi svakako, da nije bilo Ruske federacije, podržao ulazak takozvano Kosova u UNESCO zbog molbe, to potpuno govorim kao neko ko je upućen, jer sam u tih dana kada je Rusija lobirala bila u Moskvi i razgovarala sa ljudima koji su potpuno upućeni. Rusija je, dakle, mnoge muslimanske zemlje ubedila tako nešto ne uradi. Kratko ću samo podsjetiti da smo mi jedina organizacija koja je napravila skup zahvalnosti ispred Ruske ambasade. Naravno, uputili smo pismo zahvalnosti i svim ostalim 49 država koje su rekle ne, koje su odbranile međunarodno pravo i koje su posvedočile da Srbija u ovom trenutku sme i može da računa na podršku, na što se vraćamo u vašem pitanju, međunarodnu podršku svojih prijatelja i gde više ne može da prođe svaka odluka Zapada da po svaku cenu Srbiju ponizi. Ne bih da ispadnem malodušan. U svu zahvalnost Ruskoj federaciji, naravno da smo se svi obradovali što Kosovo nije postala članica UNESCO, ali opet istini za volju treba reći da su 92 članice UNESCO glasale za prijem Kosova, a 40 i nešto, 46 su glasale protiv. Samo je 3 glasa falilo da Kosovo uđe u UNESCO, što, bojim se, oni to mogu da nadoknade za 2 godine. Nadam se da neće, ali čisto se bojim i ne bih to slavio kao neku veliku pobedu, već smo samo izbegli potpuni poraz, jer mislim da bi bila katastrofa da se jednoj takvoj državi koja je nastala na takav način naše baštine daju na poverenje. Sa druge strane, što se tiče Dejtonskog sporazuma i Ruske federacije, mnogo bi bilo efikasnije da se Ruska federacija pobrine vraćanju nadležnosti entitetima Republici Srpskoj i Federaciji, a borbi protiv unitarne Bosne i Hercegovine, nego što deklarativno, dakle, mislim da oni centri moći koji i dalje odlučuju o stvarima na Balkanu, Rusi mogu samo da dopuštaju da se deklarativno pobuni protiv, ne primjer, rezolucije o Srebrenici i tako dalje, ali kada se budu donosile neke rezolucije koje se tiču bezbednosti na samom Balkanu, mislim da o tome odlučuju i dalje Evropska unija i Amerika, i da je, što se Evrope tiče, ne govorimo o Ukrajini, nego o ovom delu Evrope tiče, svet unipolaran, da je ovo dvorište Evropske unije i da ona i dalje odlučuje o ovome. Ako govorimo o Evropskoj uniji koja u ovom trenutku
u predostrožnosti stoji na ulicama sa oklopnim vozilima i velikim brojem policije i svoje građane ubeđuje da neće možda u nekom supermarketu odleteti u vazduh, ako je to bezbednost koju Europska unija garantuje Srbiji, mi na takvu bezbednost ne pristajemo. Moram samo da kažem da ne mislim da je u pitanju deklarativno zalaganje. Ruski veto na rezoluciju ima mnogo veće posledice za očuvanje samostalnosti Republike Srpske, pre svega zato što je namera bila Velike Britanije da pre svega proglasi srpski narod za genocidan, a potom i Republiku Srpsku za genocidnu tvorevinu, što bi dalje vodilo njenom ukidanju, a s druge strane Rusija je i konkretno podržala i pored rezolucije ona je jasno rekla da će podržati najavljeni referendum predsjednika Republike Srpske. I takođe moram da podsjetim da je predsjednik Republike Srpske, iako kao predsjednik samo entiteta, primljen u Ruskoj federaciji na najvišem nivou, dakle primio ga je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. To je jasna podrška očuvanju Dejtonskog sporazuma. Rusija u više navrata ponovila da će biti garant stabilnosti i da će biti garant Dejtonskog sporazuma. U ovom trenutku mi zaista ne možemo od Rusije očekivati bilo šta više i veće od toga, jer to je dovoljno da Republika Srpska istraje na ovom putu očuvanje svoje, mogu slobodno reći, državnosti, a ono što nas najviše zabrinjava jeste da najveći pritisci na Republiku Srpsku u ovom trenutku stižu iz Beograda. Jer je Beograd posrednik između Evropske unije i Republike Srpske. Beograd je inače isto garant Dejtonskog sporazuma. Beograd, iako garant Dejtonskog sporazuma, bojim se da će u narednom periodu biti centar iz koga će stizati najveći pritisci u Republiku Srpsku. Ona je premrežena nevladinim organizacijama kao i Srbija, s tim da te nevladine organizacije još uvek nisu u Republici Srpskoj duboko inkorporirane u državni sistem, za razliku od Srbije koja je potpuno prihvatila da o nekim ključnim nacionalnim državnim pitanjima odlučuju nevladine organizacije koje jasno i koji ne kriju da se finansiraju od strane zapadnih ambasada, pa ću to kao jedan primjer navesti izjavu Nataše Kandić koja je izjavila da je premijer primio na najvišem nivou, ukazao veliku počast i obećao da će država pomoći osnivanje REKOM-a. REKOM je organizacija za utvrđivanje žrtava ratova na ovim prostorima tokom 90. godina i ono što često kažem, možete zamisliti kako će taj broj izgledati ako ih bude utvrđivala Nataša Kandić, a s druge strane REKOM podvodi Kosovo kao nezavisnu državu, što je automatski država naša i tim činom daje legitimitet takvom jednom stavu i takvoj jednoj organizaciji. Da završimo samo jednim pitanjem o Kosovu vezano za briselski sporazum. Ovdje sam često razgovarao sa svojim gostima o tom sporazumu. Dakle, to je zapravo sporazum normalizacije odnosa Prištine i Beograda. Za vas je ono što smo došli do zaključka i ranije, dakle, taj briselski sporazum potvrda teritorijalnog integriteta Kosova, odnosno dozvola da njihovi organi pravosudni, bezbedonosni i zakonodavni deluju na čitavoj teritoriji Kosova uz delimičan kompromis, dakle, stvaranje možda međunivoa vlasti kao što je zajednica srpskih opština koja će se opet formirati po zakonima koje donosi Kosovski parlament. Ono što je ključno u Briselskom sporazumu jeste da tu stoji da takozvano Kosovo i Srbija neće jedne druge sprečavati na njihovom evropskom putu. Da. I zbog toga mi ovakve odluke i ovakve izjave vladajućih struktura u Srbiji slobodno i otvoreno nazivamo licemernim, jer su oni tako nešto potpisali, a to su sakrili od građana Srbije. Retko ko je mogao da vidi kako zapravo izgleda tekst Briselskog sporazuma koji je u Srbiji javnosti predstavljan kao nekakva pobeda. Mi sada imamo posljedice te njihove pobede i vidimo u čemu se one ogledaju. U potpunom teškom socijalnom položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, u građanskom ratu koji dole bukti i koji, bojim se, opet će na kraju žrtve tog građanskog rata biti Srbi. Imamo u ukidanju zajednice srpskih opština koja, kako sam rekla, nije ništa drugo do nevladine organizacije, ali čak ni nju ne možemo dobiti. I imamo situaciju oko UNESCO gde je Evropa želela po svaku cenu. A znate li ko je blokirao stvaranje zajednice srpskih opština? Vlasti u Ustavni sud Kosova, jer nije po
Ustavu Kosova, donošenje zakona o zajednici srpske opštine. Upravo sam malo pre rekla, dakle, zajednica srpskih opština je potpuno pod patronatom pravosudnog sistema takozvane države Kosovo. A Srbija je deinstalirala svoje opštine na severu, ispunivši svoj deo Briselskog sporazuma, dok albanska strana nije odradila, da kažem, svoj deo, svoju međunarodnu obavezu ostvarenja. Da li je neko očekivao da će albanska strana tako nešto učiniti? Naša vlast verovatno jeste. Srbije, verujem da ni vlast nije. Vlast je činila ono što je na svom evropskom putu od nje traženo. I vlast u Srbiju vodi tim pogubnim putem 15 godina, ne želeći narodu da kaže šta se od nje traži. Sada se svi prave iznenađeni kako nisu znali da će Evropska unija tražiti od Srbije, ukoliko želi da se integriše u Uniju, da prizna lažnu državu Kosovo. Imali smo potpisivanje SSP-a sa takozvanom državom Kosovo. Ovde često čujem komentare i građana koji kažu pa to Kosovo takvo koje jeste preće ući u Evropsku uniju nego mi. I to više nije šala. Zato što je Srbija potpisala da taj ulazak neće sprečavati. Ko sme da uđe u Evropsku uniju? Sme da uđe država koja je zaokružena teritorijalno i koja je postala članica Ujedinjenih nacija. Što znači da će sledeći korak biti pritisak na Srbiju da prizna takozvano Kosovo da bi Kosovo postalo članica Ujedinjenih nacija. Bojim se da u ovom trenutku režim koji se nalazi na čelu Srbije, bez namere da sada tu razlikujem partije, uopšte govorim o čitavom jednom sistemu, nije spreman da napravi diplomatski zaokret, da je potpuno ucenjen i da je spreman da vodi politiku izdaje svih srpskih nacionalnih interesa. Ono što će, na čemu će insistirati režim u narednom skupštinskom sazivu, nakon izbora, koliko ih bude na proleće, a možda i pre njih, jeste da se promeni ustav u čijoj preambuli stoji da su Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije. Pre svega zbog namere da sebe ograde od Briselskog sporazuma koji je protiv Ustava. I mi ćemo insistirati na tome da će zavetnici biti brana Ustavu Republike Srbije u Narodnoj skupštini. Tražit ćemo podršku od građana na sledećim izborima, da dobijemo dovoljni broj poslaničkih mesta da bismo u našoj Narodnoj skupštini, koje želimo da vratimo dostojanstvo Narodne skupštine, ona ga više nema, ona je postala teatar za nečije lapsuse, za lakrdije, za podsmehe. Mi želimo da je vratimo dostojanstvo i da u njoj odbranimo Ustav i u ostalom da govorimo o ovome potpuno otvoreno. Da kažemo šta je potpisano, da kažemo da je neophodno da se sporazumi ponište. Srbija ne može voditi pregovore koji su protivustavni. Država koja se odrekne svog Ustava apsolutno nije država. Politici ćemo se vratiti na kraju emisije da vidimo kako će se pozicionirati različite političke opcije pred izbore. Sa Kosova pređemo na Republiku Srpsku. Budućnost, nezavisnost, spajanje sa Srbijom, ostanak u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite, ostanak u Bosni i Hercegovini zaista je neizvestan i mislim da Republika Srpska, ukoliko bude želela da sačuva svoju samostalnost i političku nezavisnost, morat će da razmišlja i o nekom drugačijem konceptu. U ovom trenutku mi podržavamo Dejtonski sporazum i podržavamo državotvornu politiku aktualnog rukovodstva u Republici Srpskoj, pre svega u pogledu okretanja ka istorijskim saveznicima. Mi u Republici Srpskoj delujemo na svojevrstan način. Prošle godine smo upozoravali na pripremu obojenih revolucija koje je Zapad nameravao da odvije u Republici Srpskoj i da iskoristi jedno nezadovoljstvo materijalnom situacijom i da naravno te građane ubedi da je potrebna promena u vidu opozicije koja je potpuno kontrolisana sa Zapada. Tamo jedete paradoksalnu situaciju da je predsjednik Republike Srpske i dalje Milorad Dodik, da je njegova partija ima i premijera u Republici Srpskoj, a da je predstavnik Republike Srpske iz druge partije, Mladen Ivanović. Tako da, Ivanić, da. Mislim da je politička nestabilnost nešto na što mora da se računati na Republici Srpskoj. Posljedica takve raspodele su upravo prošli izbori gde je celokupan sistem nevladinih organizacija, zapadnih ambasada radio direktno protiv aktualnog režima i stranke Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Bez namere da mi ulazimo tamo u partijske podele, to nije naš cilj. Mi smo želeli da upozorimo građane na scenariju koji može da ih zadesi. Zato što je Srbija kroz tako nešto prošla 5. oktobra. Verujući u bolju budućnost, verujući u bolje sutra, Srbija je svoje poverenje poklonila jednoj lažnoj opoziciji koja je finansirana bila sa Zapada upravo da dođe na čelo Srbije kako bi sva naša privredna i sva naša prirodna dobra bila rasprodata u bescenje, a Srbija danas postala vojni, ekonomski, pa mogu da kažem i duhovni protektorat
Zapada i njihove kulture. Vi tamo imate svoje odbore, smatrate Republiku Srpskom srpskim Pijemontom. Tako je, ja sam to u jednom intervjuu rekla da smatram da je ta državotvorna misao koja u Srbiji postoji vekovima i koja se javljala i za vreme podizanja prvog srpskog ustanka i za vreme ustanaka na Kosovu i Metohiji, za vreme terora 80. i 90. godina i tako dalje, da se ona preselila u Republiku Srpsku, da Republika Srpska našu državotvornu misao čuva, da taj narod u ovom trenutku nosi barjak slobode i da oni zaslužuju da budu Pijemont srpstva. Šta to znači? Mi verujemo u ujedinjenje, mi to ne krijemo, to nije nikakva hegemonistička politika, to je prirodna želja naroda za jedinstvenom državom i mi verujemo da će Republika Srpska opstati i naravno želimo da se borimo za jedinstvenu državu. Slobodno u ovoj emisiji se govori o konceptu ujedinjenja srpskih zemalja bez da mi to smatramo i za Crnu Goru, naravno. Upravo sam hteo da našu pažnju usmerim i na tu, da kažem, bivšu srpsku državu ili bratsku državu. Interesantno je da kao nekada u 19. veku da svi oni delovi srpskog naroda koji nisu bili prisjedinjeni matici, da neguju to srpstvo i da tu baklju srpstva drže mnogo višlje nego što se to radi u matici. Srpski narod u Crnoj Gori je također ugrožen identitetski, pogotovo Srpska crkva, i tamo imate odbore i tamo ste aktivni. Tako je, od prvog dana mi ponavljamo da Crna Gora predstavlja deo srpskog etničkog korpusa. Srbi se dole nalaze na strašnom udaru, o njihovim pravima nigde se ne govori. Državno rukovodstvo u Srbiji sarađuje sa partijom crnogorskog premijera Mila Đukanovića, umjesto da se okrene svom narodu u ovom trenutku najpotrebnija. Tamo su na udaru i srpski jezik, i srpsko pismo, i srpsko ime, i Srpska pravoslavna crkva. Veliki je broj primjera koje bih mogla ovdje da navedem, ali je kratko vreme. Razgovaramo sa mnogim našim članovima, sa mnogim Srbima koji su izgubili radno mesto zato što su se deklarisali kao Srbi, a čak su mnogima pravili probleme zato što su naveli da govore srpski jezik. U ovom trenutku znate i sami kakva je situacija u Crnoj Gori, tamo su masovni protesti, te proteste vodi opozicija, mi ne želimo da ulazimo ni tamo u partijske podele, ali podržavamo pre svega volju naroda u Crnoj Gori da ustane protiv jednog terora koji je prvenstveno sproveo lažirani referendum 2006. čiji su rezultati potpuno pokradeni, što se ovde krije, a potom učinio presedan u političkoj istoriji, priznao lažnu državu Kosovo, a potom imali smo priliku i da vidimo da je Crna Gora podržala i svrstavanje naših svetinja pod nekakvu lažnu državu Kosovo. Naravno, to nije volja naroda koji žive u Crnoj Gori i mi to jako dobro ovde znamo i želimo da razdvojimo. Naši odbori u Crnoj Gori prisustvuju protestnim okupljanjima, pre svega oni insistiraju na očuvanju prava srpske zajednice u Crnoj Gori, a također verujemo da će se situacija u kojoj se Crna Gora danas nalazi kao svojevrstan protektorat NATO pakta, iako ona nije članica NATO pakta, ona suštinski jeste pod šapom NATO pakta, da će situacija promijeniti i također verujemo u konačno ujedinjenje. Vrlo brzo će uslediti poziv Crnoj Gori da uđe u NATO pakt, ali iako sam obećao da će ovo biti konstruktivni razgovor neistomišljenika, složit ćemo se oko Crne Gore, naravno. Mislim da je jedan od većih problema u Crnoj Gori to agresivna politika Crnogorske pravoslavne crkve sa mitropolitom Dedejićem i to što postoje neke struje koje žele da naše svetinje u Crnoj Gori, koje su isto, ja to ponavljam, koje su istog kvaliteta, da tako kažem, kao naše svetinje na Kosovu, da ta politička struja želi da tu imovinu crkve prenese na Crnogorsku pravoslavnu crkvu i posljednji slučaj je gospodina Džomića koji je pravni savjetnik mitropolita Amfilohija koji je proteran iz Crne Gore kao državni neprijatelj. Kao državni neprijatelj, da kažemo, što je iz Kraljeva, problemi sa ličnom kartom, ali to je bila samo maska, proteran je kao osvedočeni branitelj srpskih svetinja u Crnoj Gori. Poslednji udar na srpski narod jeste udar na Srpsku pravoslavnu crkvu. I taj udar ne postoji samo na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, već svuda gde Srbi žive, čak i ovde. Mi se trudimo da o tome potpuno otvoreno govorimo zato što znamo da Srpska pravoslavna crkva je vekovima i kada nismo imali državu bila svetionik narodu.
i zato smo ispred ruske ambasade rekli Pećka patrijaršija je bila svetionik slobode Srbima kada su bili u tami ropstva i zahvaljujući Ruskoj federaciji mi dalje imamo Pećku patrijaršiju i imamo i dalje taj svetionik. U Crnoj Gori naravno lažna crkva, nepriznata, koju vodi samoproglašeni mitropolit, nije dobila poverenje, ona nema svoje vernike, ona je državni projekat, nešto što vlast nameće onim koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, ali tamo velika većina i dalje ide u Srpsku pravoslavnu crkvu i deklariše se kao vernik Srpske pravoslavne crkve. Zbog toga mi smatramo da uprkos tim pokušajima tako nešto neće proći, ali smo oprezni jer znamo da je jedna od poruka sa zapada koja je stizala nakon 5. oktobra bila posljednji udar na Srbe neka bude obezvređivanje i obesmišljavanje Srpske pravoslavne crkve. Mi verujemo da do nečega tako ipak neće doći, iako u Crnoj Gori imamo paradoks da se Crna Gora danas odriče svojih predaka, odriče se Njegoša, odriče se svojih korena, odriče se svojih očeva, svojih dedova, svega onoga što je bila, ali, kažem opet, masovni protesti nas ohrabruju i ubeđuju da tamo ipak velika većina zna da teror koji traje 26 godina i koji je odrodio Crnu Goru od svog nacionalnog bića mora biti oboren i Crna Gora mora ponovo postati ono što je nekada predstavljala u istoriji. Par paradoksa što se Crne Gore tiče i pisao sam o tome, tekst mi se zvao Ne dam vam dedove, da jednostavno se one odriču srpske ideologije koje je promovisala dinastija Petrović i oni je smatraju zapravo ideologijom, a ne identitetskom odrednicom. Što se mene tiče, svako ima pravo da se izjašnjava kako hoće. Ako žele da budu Crnogorci, mogu da budu Crnogorci. Na popisu su dokazali. Nema pravo da to brani. Naravno, na zadnjem popisu 2011. godine bilo ih je preko 40%. Oni imaju pravo na svoju državu, ali ono što Srbija kao matica mora da radi jeste da štiti onih 30 i nešto posto Srba u Crnoj Gori, da zaštiti njihovu crkvu, da zaštiti njihov jezik i da li će to raditi kroz institucije, kroz prijateljske veze sa vladom Crne Gore ili na način pritiska, neke diplomatske borbe. Dužnost Srbije je kao matica da brine u celokupnom srpskom narodu i na ovim prostorima i van njega. U ovom trenutku Srbiju u Crnoj Gori za vlastodršstvo u Srbiji ne predstavljaju čak ni Srbe u dijaspori. Oni više nemaju ni taj status. Oni su potpuno poniženi i oni više ovdje nemaju vrata na koja da zakucaju. Ni u jednom smislu. Nikada se radi o čuvanju njihovog jezika, pisma, nikada im je potrebno zaposlenje, nikada im je potrebna bilo kakva podrška. Rekli ste da se 40% izjasnilo kao Crnogorci. Šta mislite, među tih 40%, koliko se nalazi onih koji su tako nešto morali da urade da ne bi izgubili posao od koga prehranjuju porodicu? Dakle, to su sva ona pitanja koja ćemo mi otvarati i kao institucionalna opcija se truditi da konkretno pomognemo odbrani osnovnih prava našeg naroda u Crnoj Gori, kao i našeg naroda, moram samo da kažem, i u Hrvatskoj. Naravno, govorio sam o regionu. Da, u regionu gde su što se tiče Crne Gore, završio bih sa tim da čak i njihov, da kažem, režimski istoričar, a inače vrhunski istoričar, profesor Živko Andrijašević, je rekao da je nacionalna identifikacija u Crnoj Gori jedan fluktuirajući moment, odnosno da je politička odrednica, tako da ste imali u ranijoj Kraljevini Crnoj Gori preko 90% koji su se izjašnjavali kao Srbiji, već 50. godina kada su komunisti došli na vlast imali ste isto 80% Crnogoraca, a ne Srba. Tako da možda promenom vlasti dođe i do promene etničke odrednice tih Crnogoraca. Ta tema svakako zaslužuje jednu posebnu emisiju. Apsolutno, nadam se da ćemo imati prilike o tome da pričamo. Vratimo se na politiku, gde se verovatno nećemo složiti. Evo, kako onda ocenjujete ako je vlast potpisala izdajnički briselski sporazum koji ima takvu nameru da Srbiju uvede u Evropsku uniju, u NATO? Moramo biti pošteni i reći da je ova vlast dobila značajnu podršku naroda posle potpisivanja briselskog sporazuma. On je potpisan u aprilu 2013. a već u martu 2014. godine upravo potpisnici briselskog sporazuma Ivica Dačić i Aleksandar Vučić dobijaju gotovo dvotrećinsku većinu u Skupštini. Kako to objasniti? Pa, kao što sam malo pre rekla, malo je onih koji znaju šta je to potpisano u Briselu i malo je onih koji znaju da je zapravo reč o veleizdaji. Srbija se suočava sa potpunom medijskom kontrolom i retka su mesta poput vaše lokalne televizije gde mogu da dođu oni koji misle drugačije od vladajućih struktura. Upravo zbog toga narod se našao u situaciji da je prilično neobavešten.
ne svojom voljom, nego namerom onih koji žele da manipulišu svojim biračkim telom. Naravno, veliki broj uopšte nije izašao na izbore, kao što znamo. A onaj broj ljudi koji je izašao na izbore ucenjen je radnim mestom, s jedne strane, a s druge strane nije prepoznao alternativu ni u jednoj od političkih partija koje su se tada kandidovale za ulazak u Skupštinu, za formiranje vlade i tako dalje. Mi verujemo da uz minimum medijskog prostora mi možemo dobiti veliku podršku i građanima objasniti gde se to danas Srbija nalazi. U ovom trenutku, uprkos režiranim istraživanjima javnog mnjenja koje pokazuju da vladajuća stranka ima veliku podršku preko 40%, koje isključivo govore o popularnosti premijera velikih razmera, ona su potpuno dirigovana sa namerom da utiču na birače, stvaraju stanje panike, stvaraju stanje straha. Lično sam prisustvovala na Kosovu i Metohiji situaciji kada su tamo insistirali da se izađe na nelegitimne izbore koje je raspisala takozvana kosovska vlast. Kakvi su pritisci vršeni na građane koji su u kolonama odvođeni sa radnog mesta pred birališta? Od strane koga? Kosovskih institucija ili naših? Od strane naših institucija, pre svega oličenih u Srpskoj naprednoj stranci. Mi smo o tome potpuno otvoreno govorili. Na prvom krugu, kada Kosovska Mitrovica, koja je uvek bila simbol prkosa i slobode, nije želela da izađe i da da legitimitet tim izborima, iako su ucenili radnim mestima. I kada je izlaznost bila jedva 7%, oni su poslali ljude koji su razbili kutije na biračkom mestu i potom okrivili neke druge, nikada se naravno nije saznalo koje, da bi se izbori ponovili i da bi se oni pripremili. To je bio decembar 2013. Tako, to je bio decembar. Kutije su polomljene, izbori su morali da se ponove, a čitava mašinerija Srpske napredne stranke stigla je u Mitrovicu da izvrši pritisak da na ponovljenom krugu Mitrovica da legitimitet. Sad vi meni objasnite jednu stvar. Dakle, nastali ste 2011. godine, pratio sam barikade na Kosovu, pisao o tome i tako dalje. Na tim barikadama su bile osobe poput Krstimira Pantića, na tim barikadama su bili i Aleksandar Vulin, i Vladimir Đukanović, i Milovan Drecun. Na kojoj poziciji su se oni tada nalazili? Upravo to sam želeo da kažem. Dakle, šta su oni obećavali tom narodu, da će se poništiti sporazumi, da će ovo biti i dalje Republika Srbija i tako dalje. Promenili su politiku, što je potpuno legitimno, normalno, ali ta politika i ti ljudi opet dobijaju podršku ove vlasti, ovog naroda. Također Srpska napredna stranka i partija vlasti dobijaju podršku i na Kosovu i Metohiji, gde faktički nema opozicije. Znate kako, oni su u tom trenutku podržavali barikade zato što su se nalazili na strani opozicije. I njihova namera je bila da režim Borisa Tadića padne na barikadama. Tada su bili u srpski narod zato što su im bili potrebni glasovi. Onog trenutka kada su došli na vlast, oni su reč Kosovo i Metohija izbrisali iz svog političkog programa. Pre svega su ukinuli Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, što je bio najveći šamar za sve one Srbe koji su verovali da će ta stranka kada će doći na vlast poništiti sporazume Borko Stefanović-Tahiri, koji su bili već sada potpuno pogubni i koji su nas polako uvodili u ovo gde se mi danas nalazimo. Mislite, ovo je prva vlada koja nema Ministarstvo za Kosovo? Ovo je prva vlada koja nema, dakle, čim su 2012. došli na vlast, oni su sveli pitanje Kosova i Metohije na pitanje kancelarije. Pogledajmo danas, bez namere da bilo koga lično uvredim, pogledajmo danas ko vodi tu kancelariju za Kosovo i Metohiju. Nekada su se najveći umovi u Srbiji i najveći intelektualci bavili pitanjem Kosova i Metohije poput Branislava Nušića i Milana Rakića. Vidimo danas ko se bavi pitanjem Kosova i Metohije i ko vodi kancelariju. Dakle, u takvom jednom personalnom rešenju mi vidimo kakav je odnos prema narodu koji dole živi. Da budemo pošteni, to je gospodin Marko Đurić, koji je ipak bio savjetnik predsjednika Nikolića sa jedne visoke pozicije. Stavili su ga da bude predsjednik kancelarije. Mislim da sva kadrovska rešenja aktualnog režima su potpuno loša. To vidi svako ko želi da vidi. I Srbija nikada u svojoj istoriji nije imala gore kadrovski ustrojenu vladu nego što ima danas. Pre svega to je zato što u ovom trenutku u ministarstvima sede partijski poltroni, a ne ministri i ne intelektualci i ne oni koji žele dobro ovom narodu, već isključivo oni koji su spremni da revnosno služe predsjedniku svoje partije i svoje partije. Ali da ne ulazimo, to je već jedna posebna tema. Ono što ste malo pre rekli, kako dobijaju podršku na Kosovo i Metohiji, ja se sa tim
ne slažem u jednoj meri. Naravno, oni dobijaju podršku od strane onih koji su ucenjeni, na koje se vrše strašni pritisci. Naš narod na Kosovu i Metohiji se nalazi u potpuno jednom beznađu. Oni više ne znaju čemu da se nadaju. Prvi put je ovo sada oko UNESCO njih ohrabrilo i prvi put su oni sada vratili nadu da nije baš sve izgubljeno. Mi taj narod obilazimo od Štrpca do Kosovske Mitrovice, od Pasjana, Klokota, Gračanice, znamo kako žive i znamo šta misle. I oni žele alternativu i oni žele snagu ljudi koji su spremni da se konkretno založe za njihove probleme i koji nisu ucenjeni od strane Evropske unije i koji ne moraju da izvršavaju njihove naloge kada su Kosovo i Metohija. A da li je moguće, pošto na Kosovu, da kažemo, imaju između 200 i 300 hiljada Srba, da li je moguće da u toj jednoj populaciji ne može da se organizuje jedna politička organizacija koja će legitimno predstavljati taj narod bez mešanja Beograda, bez ucena Prištine, jer smo vidjeli da albanski narod koji je bio, barem formalno, pod protektoratom, odnosno pod jurisdikcijom Republike Srbije, vi niste mogli da nađete, da kažem, lojalne Albance 97., 98., 99. koje bi pod ucenama pristali na takve kompromise na koje pristaju neki Srbi na Kosovu i Metohiji, da sede u Tačijevoj vladi, da budu inkorporirani u kosovski sistem. Zašto su Srbi ostali tako bez te snage, bez tog duha da pristaju na take sudbinske kompromise, dok na drugoj strani imate narod koji nije pristao na kompromise, koji je pristao i da gine za to Kosovo i dobio na kraju nezavisnu državu? Srbi su u vekovima ginuli za Kosovo i za Kosovo su se borili. Međutim, svedoci smo da poslednjih decenija o teroru nad Srbima na Kosovu i Metohiji nije se puno govorilo. Ispričat ću jednu ličnu priču. Moj otac je prvi novinar koji je otvorio pitanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji još 70. i 80. godina. U tom trenutku Srbi su nasilno proterivani sa Kosova i Metohije, ubijani, žene su silovane, muškarci sačekivani u sačekušama pod pretnjom da ukoliko ne prodaju kuću će se sa njima fizički obračunati i tako dalje. Komunistički i titoistički režim u Beogradu je o tome ćutao, čak i podstrehivao tako nešto, a i sami znamo kakvim merama je sprečen povratak Srba posle Drugog svjetskog rata na njihove vekovna ognjišta. Taj narod je umoren, taj narod je malaksao i taj narod više nema snage da se sam bori. Barikade su bile poslednji trzaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I oni su nakon toga što su smogli snage da još jednom pokažu da žele da ostanu na svojim vekovnim ognjištima, istrpeli jedno strašno poniženje, jednu strašnu izdaju od stranke koja im je tada obećavala da će se konkretno baviti njihovim interesima. Smatrate da je Ibar bio posljedna brana odbrane srpskih interesa kada je to puklo? U tom trenutku da. Da li je to završena situacija? Ne. Naš narod ume i tekako lako da rehabilituje svoj moral i mi na tome jako dobro radimo. Na Kosovu i Metohiji žive mladi ljudi. Ti ljudi žele dole da ostanu da rade, da zasnivaju svoje porodice. Srbija o tim ljudima mora da vodi računa. Mi imamo, kao što sam rekla, odbore u Štrpcu, imamo odbore u Pasjanu. Tamo je hiljade i hiljade mladih i oni veruju u Srbiju, veruju da su Srbi i veruju u jedinstvenu državu. Veruju da je ovo prolazno stanje, trude se i bore se i nadaju se nekim boljim vremenima. Na nama je danas da mi to uradimo ovde i gdje god se uopšte nalazili, da se borimo za očuvanje suvereniteta. Nema ekonomske obnove i privredne obnove u državi koja ne zna gde su granice. Nisam hteo, naravno, nije mi to nikada ni namera da ružim taj deo tog naroda. Mislim da je odgovorna pre svega politička elita koja je više puta razočarala taj narod koji je žrtva. Uostalom kao i sve nas koji i ovde živimo. Upravo sam hteo da se nadovežem na tu temu, da i su partije koje se predstavljaju kao desničarske pričaju tu priču o regeneraciji srpskog duha, o povratku morala u politiku, dok ne dođu na vlast, makar to bila lokalna ili pokrajinska vlast, a kasnije i one, da kažem, legnu pod rudu. Navešću primere Treće Srbije, navešću primere Dveri koje su sada u rascepu, navešću primere, mnogo je takvih primjera gdje se deklarativno neki ljudi predstavljali kao predvodnici nacionalnih struja, a kasnije su bili spremni za neke potpune porazne kompromise kojima su razočaravali svoje biračko telo. Plašili se toga da sada ste mlada organizacija, još da kažem neukaljana, još niste imali
te izazov vlasti? Da li se plašite ulaska u političku arenu? Hvala vam na ovom pitanju i trudit ću se da odgovorim što kraće. Ono što nastane na zdravim temeljima ima veću šansu da opstane i da istraje na tom istom putu. Ono što ne nastane na zdravim temeljima već u startu je propalo. Zavetnici su različiti od svih partija koje se trenutno nalaze na političkom sistemu po tome što su oni nastali potpuno prirodno. Dakle, ne iz stranih ambasada, ne u kabinetima drugih partija, ne u kabinetima državne bezbednosti, ni domaće, ni strane, već iz naroda i sa željom pre svega da konkretno pomognu. Mi nismo birali politiku, već smo primorani da se ovim bavimo iz prostog razloga što u ovom trenutku ne prepoznajemo nijednu političku snagu koja je spremna da ponudi neiskompromitovane ljude i da ostane principijelna i dosadna svojoj politici. Za skoro 4 godine mi vodimo svojevrsnu borbu konkretnim aktivnostima. Dakle, Zavetnici su organizacija koja ima aktivnosti od dobrovoljnog davanja krvi, humanitarnih aktivnosti, pa do odlaska u Ministarstvo inostranih poslova na njihov poziv na različite seminare gde trudimo se da govorimo o konkretnim problemima sa kojima se Srbija i ceo region suočavaju i tako dalje. Znači, jedan temeljan rad, prisustvo na terenu, osnivanje odbora, jačanje strukture. U svakom trenutku kada god je se Srbija našla u teškoj situaciji, mi smo reagovali. U svakom trenutku kada je bilo potrebno što konkretno da se uradi, mi smo bili tu. Mi nemamo nameru da sklapamo neprincipijelne koalicije i ono po čemu se mi razlikujemo jeste da u našem statutu stoji da koliko se odreknemo naših suštinskih programskih načela, koji su samostalna Srbija, suverenistička politika, ne u Europsku uniju, ne u NATO pakt, saradnja sa našim istorijskim saveznicima, pitanje srpskog naroda u Crnoj Gori, očuvanje Republike Srpske, podsjećanje na našu Republiku Srpsku Krajinu, borba protiv ekonomske okupacije u kojoj se Srbija danas nalazi, naročito u Vojvodini, nadam se da ćemo nešto posle toga kratko i o tome reći, očuvanje srpskog sela, očuvanje svesti, naše kulture, naših običaja. Mi želimo modernu Srbiju, ali onu Srbiju čiji su temelji stariji od većine evropskih i svetskih država. Ako odustanemo od toga, naš statut kaže, organizacija automatski prestaje da postoji. Dovoljno je da se bilo ko od članova glavnog odbora navede konkretne dokaze da je pokret odustao od takvih principa, on apsolutno neće postojati. Mi smo sebe na to obavezali i mi smo spremni da dosledno branimo naš program. Da li postoje kod nas frakcije? Ne. Da li kod nas postoje različita mišljenja? U svakom slučaju da. Ali smo mi jedinstveni i složni. Vidite, to je problem zato što ste za sada malobrojni i drži vas jedna ideja koja je možda ovako atraktivna za jedan sloj ljudi. Možda zato nemate sada frakcija, ali vreme je pokazalo da koja god partija pređe ili se približi cenzusu ili dostigne neki nivo, da odmah već počinje raslojavanje, već počinju trzavice, već počinju razmimoilaženja u samom vrhu. Imate primjer Dveri koje su 10 godina postojali kao nevladina organizacija, da kažem, kada su postali politička partija, evo, ne prestaju da se cepaju. Primjer je iz nekih starijih partija, poput Radikala, poput DSS-a. Postoji jedna teorija da dok se taj desni pol ili patriotski pol ne ujedini, da neće imati šanse da pređe cenzus i da ćemo mi opet imati skupštinu bez predstavnika tog dela političke scene. Evo ovako, mi smo na našem kongresu okupili 300 delegata iz čitave Srbije. Bez namere da neskromno govorim o našoj organizaciji, smatram da je to zaista veliki broj i da se ne radi o nekoj maloj, mladoj, ali ne maloj organizaciji. Uz dužno poštovanje prema svima koje ste nabrojali, u ovom trenutku to je jedna velika snaga. I uprkos toj snazi i jačanju naših odbora, mi imamo tendenciju rasta članstva od marta meseca kada smo vodili kampanju Srbija nikada u NATO, kako nema ni jedna od nacionalno orijentisanih partija i ne samo nacionalno orijentisanih partija, nego uopšte na srpskoj političkoj sceni. Ta tendencija raste i ukoliko se nastavi, mi ćemo zaista postati jedan ozbiljno relevantan faktor na srpskoj političkoj sceni i stožar okupljanja svih ljudi koji dele naše uverenje.
Naravno da postoje već šabloni ustaljeni kako se ovakve organizacije razbijaju i na koji način se radi na tome da se oni podele i mi smo sami bili na meti takvih pokušaja, ali smo pokazali dovoljno zrelosti da takve pokušaje izdržimo i naravno ostali smo složni i jedinstveni. Na kongresu su svi delegati usvojili političku platformu, dali podršku politici koju pokret trenutno vodi i odlukama koje nameravamo u budućnosti da vodimo. Što znači da u ovom trenutku mi imamo podršku našeg članstva. Ja verujem da dok budemo bili na ovom putu i dok budemo se držali ovih principa, ta podrška neće izostati. Naravno da kao politička opcija ćemo biti suočeni sa različitim trzavicama, ali ukoliko želimo Srbiju da stavimo na prvo mesto, nama će ona uvek biti važnija i od partijskih podela i od naših ličnih interesa. Spremate se za lokalne, pokrajinske i ako budu i republičke izbore. Kako teku te pripreme? Da li širite odbore, da li pravite tribine? Kakav je vaš kontakt sa narodom? Evo, već danas imamo sastanke u Pančevu i u Opovu gde osnivamo naše odbore. Prve zvanične sastanke danas održavamo. Imamo više desetina sastanaka zakazanih za ovaj i naredni mesec sa ciljem osnivanja odbora i naravno obilazimo sve one naše odbore koji već dugo postoje i rade. Iskoristit ću priliku da kažem i da će naš gradski odbor u Novom Sadu 25. u 18 časova u Spensu organizovati jednu tribinu u čast godišnjici od ujedinjenja Srema, Banata, Baranje i Bačke sa Srbijom. Ta tribina onako simbolično pokazuje na koji način će zavetnici delovati u pokrajini. Mi smatramo da se Vojvodina nalazi na velikom udaru. Pre svega nasilno se menja njena demografska slika, a i vlasnička struktura, što imamo priliku da vidimo na koji način je seljak i domaćin u Vojvodini ugrožen. Oni se suočavaju sa potpunom ekonomskom okupacijom koja je dirigovana iz savezništva Hrvatske i Nemačke. To su dugi istorijski saveznici. Na delu je potpuno jedno neustaštvo u Vojvodini. Oni to i ne kriju, otvoreno govore da je Vojvodina teritorija na koju Hrvatska pretenduje i mi želimo da budemo ona snaga koja će građane u Vojvodini upozoriti da uprkos njihovom teškom materijalnom položaju u kojem se nalaze moraju da znaju da oni koji zagovaraju odcepljenje od Srbije i koji zagovaraju to Bože nekakvu samostalnu državu i stvaranje još jedne lažne nacije na temelju srpskog nacionalnog bića, takozvanih nekakvih Vojvođana. Ne rade to zato što žele njima dobro, ne rade to zato što žele ekonomski prosperitet, već žele da od Vojvodine naprave koloniju, a u koloniji verujem da nema budućnosti. Naš narod ovde ne želi da bude roblje, naš narod ovde želi da živi, da obrađuje svoju zemlju. Nas vodi ona deviza zemlje je onog koji obrađuje i zbog toga ovde sarađujemo sa zadrugama kojima je prisilno oteta imovina, nacionalizovana, a potom privatizovana od strane domaćih i stranih tajkuna. Oni danas drže srpsku najplodniju zemlju. Mi smo danas ovde u Somboru gde je najplodnija zemlja, zemlja koja može hraniti čitavu Srbiju, a da ne govorim kakav može da ima izvozni potencijal, naročito u Rusku federaciju gde mi već dugo razgovaramo sa njihovim privatnicima koji su i tekako zainteresovani za to. Naravno, srpski seljak je ovde potpuno ugušen, bez šanse da opstane, gase se poljoprivredna domaćinstva i gazdinstva, naša sela ostaju pusta. Za to vreme Srbija umesto da se tim problemom pozabavi, da sve te sporne privatizacije preispita, da donese zakon o preispitivanju privatizacija, Srbija daje 5 miliona eura Srebrenici kako bi se dodvorila svojim zapadnim prijateljima. Mi želimo da se stavimo na čelo zahteva svih seljaka kojima su ugrožena prava u Vojvodini, zato što, kao što sam rekla, imamo političke volje, imamo znanja, znamo da je zakon na njihovoj strani, znamo da je istina na njihovoj strani, nas ne ucenjuju ni domaći ni strani tajkuni i mi ćemo se truditi da im pomognemo da oni taj problem reše, verujući da su oni stub ne samo očuvanja srpske privrede i srpske ekonomije, već našeg morala, naše države i naše budućnosti. I iz tog razloga zavetnici će u pokrajini potpuno otvoreno o tome govoriti i na predstojećim izborima najviše ćemo se baviti temom pokušaja stvaranja još jedne nove instant države na Balkanu, o čemu se sada gotovo otvoreno govori na Zapadu. U tom pogledu mi podsjećamo vladajući režim
koji govori da nije kriv za situaciju na Kosovu i Metohiji, jer ona počela mnogo ranije, pitamo ih sada da li ćete biti krivi za pitanje Vojvodine, ako sada znate da vaši zapadni prijatelji, kako ih nazivate, uveliko govore o tome da je neophodno da se Vojvodini da šira autonomija koja vodi ka stvaranju nezavisne države. Gospođice Đurđević, hvala vam što ste bili gost u mojoj emisiji i nadam se da ste imali priliku da ispromovišete svoju organizaciju. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i prilici da pokažete da u Srbiji ipak i dalje postoje slobodni mediji. Hvala vam još jednom, poštovani gledalci. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Mediji Žalko. Ja sam dr. Aleksandar Dikić i vidimo se sljedeće nedelje.